Suje wowe utezereze TV Media amatwi ugiye kukugezaho iki kiganiro nderize. Nimba aramaje gukora subscribe kuri no channel ya YouTube, ngiye kukwereka abakinnyi ba filime 10 ba mbere beza mu gihugu cy'u Rwanda. Uko mwagiye mukurikira muri filime nyinshi cyane zitandukanye, benshi babamenye ntibabagereranya. Ibikorwa byabo n'uburyo bakitinga muri filime bikunzwe na buri umwe. Filime zose bakinyemo zarakunzwe pe. Ni bamwe mu bantu bagiye berekwa n'abafana amarangamutima menshi yuko babafana muri filime, ndetse kandi bakomeza no kugenda bigaragaza muri filime nyinshi. Tugiye bara rero nk'uko mubimenyere, tugiye guhera ku mwanya wa 10. Tugiye kureba ku mwanya wa 10 umwanya uzaho, ndetse tuze no kugenda tureba ku mwanya wa mbere. Tugiye gukomeza tureba imyanya itandukanye. Icyo ngusaba nuko warakoze subscribe. Ngiye ndi kukugezaho iki kiganiro nyitereze. Iyi Neza TV Media, kadutangire. Ku mwanya wa 10 rero twihuse turasanga umukobwa witwa Keza. Keza akaba ari umukinnyi wa filime ukunzwe n'abatari bake, akina neza kandi bamwe bamenye ntibagereranya, bavuga ko ari uwa mbere mu ba mbere, gusa nge naje kumushyira ku mwanya wa 10. Akaba ari umukinnyi rero ukunzwe n'abatari bake, mwite Keza. Ku mwanya rero wa 9 turasanga umukinnyi witwa Nana. Nana nawe akaba ari umukinnyi ukunzwe n'abatari bake, yamamaye mu gukina filime z'inkundo ndetse gakina na filime nyinshi cyane akunzwemo n'abatari bake. Buri umwe wamumenye nawe aramwishimira, buri umwe kandi wese wamenye Nana ahora yaba yifuza kureba filime zose zirimo Nana. Ku mwanya wa 8 turasanga umukinnyi witwa Neri. Neri ni umukinnyi ukunzwe cyane, buri umwe wamumenye ntamugereranya, ndetse bamwe mu bamufana ntibemera nuko atari uwa mbere, gusa nge naje kumushyira ku mwanya wa 8, mwite Neri. Ku mwanya wa 7 rero tuzaraza kuhasanga umukobwa mwiza w'icyotsi, umukobwa ukunzwe n'abasore benshi cyane, umukobwa ukunzwe n'abakunzi ba filime bose, akina neza kandi yitwara neza muri agiteri, akaba ari umukobwa witwa Vanessa. Ku mwanya wa 6 rero turaza kuhasanga umukobwa witwa Miki. Miki nubwo ari umukobwa mwiza cyane, gusa akaba yaraje kuvugwa mu bibazo mu minsi ishize, benshi bagakomeza no kugenda bavuga ko ngo yakomeje kugenda agirana ibibazo n'abatandukanye barimo Regis, gusa nibikuraho ko atari umukobwa mwiza, kandi rwose isura ye hano iri kubikwereka. Rero ngewe nkaba ngiye kukwereka abandi bakinnyi 5, gusa mbere yuko tubinjiramo banza urebe neza ko wakoze subscribe. Nusanga wakoze subscribe uze dukomezanye no kureba urutonde rukurikira. Bidatinze rero kundi mwanya ukurikira turaza kuhasanga undi mukinnyi ukunzwe n'abatari bake kandi benshi bakamufana, bakunda kiterize n'uburyo abikoramo. Ni umukinnyi rwose wakishimira, abamuvuze baramusubira, abandi ntibamugereranya, bavuga ko ari uwa mbere. Yakinanye na Kiramani, akinana na Nsabi, yakinanye na Mitsutsu, yakinanye n'abandi barimo n'ibindi bikomerezwa muri sinema nyarwanda, yitwa Nyambo. Ku mwanya wa 4 rero turaza kuhasanga Ihindayisha. Ni umukobwa wakinnye muri filime nyinshi cyane zitandukanye, akaba ari no kubagezaho filime yitwa Love and Attention. Uyu mukobwa nawe rero arakunzwe cyane, nubwo yese abahungu bo mu Rwanda amagwesha, akunzwe na buri umwe wese aramufana. Benshi bamufana mu bihangano cyase muri komedi za Nyagiso, akina mu yandi movie atandukanye. Ni umwe mu bakobwa bakunzwe cyane, akaba yitwa Ihindayisha, akaza ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turasanga umukobwa witwa Biju. Biju nawe akunzwe n'abatari bake, abasore benshi bamugurwariye karashi, abandi bavuye mu byabo bavuga ko ari we mwiza bigeze kubona mu mateka ya filime. Ku mukobwa ugaruka ku mwanya wa 2 ni umukobwa witwa Fabiola. Fabiola arakunzwe, ari abakuru baramukunda, ari abato baramukunda, ari abasaza baramukunda, ari abakecuru baramukunda. Ni umukobwa uzi gukina cyane, afite acteur idasanzwe, arakunzwe rwose muri filime nyarwanda. Yarabiciye, abamumenye ntibamugereranya, bavuga ko ari number 1, abandi bakavuga ko ari top scorer, gusa n'ubundi akurikiye wa 2. Ku mwanya wa 1 rero turasanga umukobwa witwa Rufonsina. Uyu mukobwa mukunde cyane kandi umwibuke muri filime zitandukanye. Yakinnye filime yitwa Gahinda Kariza, yakinnye n'izindi filime nyinshi cyane, yarakunzwe, yagiye yamamara, abahungu baramusariye, benshi bakomeje kuvuga ibye, abandi bava mu byabo. Ni umukobwa rwose wandikirwa n'abahungu muri comment kakunzwe, imikinire ye na actrice zikundwa na buri umwe, ahageze hose bakumukomera amashyi. Iyi Neza TV Media, nge nderize, uru urutonde rw'abakobwa 10 beza ba mbere mu Rwanda b'abakinnyi ba filime. Mugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Subscribe niyo ya mbere. Baza neza kuri Neza TV Media. Nitwe Rize. Amakuru mashya
ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo. Rizwaho nanjye Rizikweze TV Media.